sibabaza igama lakho manje sibabaza igama lakho elihle mhlengi wethu babe impela lakho igama lihle lakho igama limnanzi athi nomhlabeleli limnanzi enhlitiyweni limnanzi enhlitiyweni lelakho ligama ngoba ngalo Nkosi usinyomula emandleni Nkosi esitha usisinzise edingcinambeni usiphumelelise sikhahleleleke ngesheya kudo tonke idingcinamba lesibhekana nato ngale lakho ligama konke kuyakhothama uNkulunkulu wethu ngale lakho ligama yes Jesus Nkosi siyabonga ngoba sibonile ukukhothama Nkosi sikubonile sithi bayethi amen bayethi egula kuyakhothama dinhlungu nekuswela nekulamba kuyakhothama onke madimona yakhothama dikhalita lomubi diyephula imivalo yayifohlotha bayethi leli gama lelimnanzi leli nguJesu Kristu Nkosi yethu amen amen Esther 3 sisevesini lethu leli ngqithi lingiLuka 18 verse 8 ngabe indvodzana yomuntu iyabuya emhlabeni ikukhanze kukholwa kusesekhona yini sibuka labanye lebake babasengxakini lematima basitwayini bazalwane asesifunze lengxaki icala sase siyabuka basitwayini umuntu lone lukholo wenda njani uma abhekene nengxaki sathi kukholwa neke akukavamisi kudzingeka lapho tintfo tinjuza khona kuvamise kudzingeka lapho sobhekene nengxaki khona ne challenge bese ngilapho kumele uvete kukholwa kwakho khona kuthi wena uyamethemba lo uNkulunkulu uNkulunkulu wendalo yonke kude lokumehlulako futhi kude lokulukhuni kuye lamagama akavakali lesikhanitimo stintfo tikumele kahle kungafike ama challenges akhulunywa ingelosi Gabriel kude lokulukhuni uNkulunkulu noma kude lokungendeki uNkulunkulu aphinza kukhulunywa nguJesu himself amen aba empty lamagama uma kusengafika idingaki kodwa mhlase kufika ingxaki lamagama laba abanesisindo atshintsha simo lamagama ngoba uya kuNkulunkulu uthi kude lokulukhuni kuwe nangi-ke sive sakaJuda sibhekene nengxaki kubekwe umuntu lethi kunelivesi mfundisi letihlabelelo bani lithi lababi uma basetihlalweni labalungile noma labakholwa kubenda njani bayahlupheka lababi uma basetihlalweni labalungile labakholwa kubenda njani bayahlupheka asesithole levesi lethu kwabanjalo lapha esigodlweni saseshusha kwabanjalo kuphi bazalwane kubekwe umuntu lomubi esihlalweni selusizi kubantu labanjalo labakhonda uNkulunkulu sive semaJuda sesibhekene nengxaki lematima kule Esther 3 isifunza ngayo ngisafuna siyifunze le decree leyashaywa abazalwane ngifuna siyifunze ini
Ngisifunza i-degree leyashaya. Ngifuna ivesi lelithi labantu mabasetifakeni lekusihlabelelo. Ngathi usebonile indaba unika nje ukuthanzana. In the Russians, from the evil and evil people. Anyway, that's what I'm from this. Inkosi yakhuluma sekuvesi nakhunjani sekuvesi okay asesiyeni ivesi nakhunjani verse 11 Esther 3 verse 11 verse 12 sivile kuthi Hamani uhambile ukwatiswe kuthi sebamtshela iMordekhaya kaKhothama ngakho ke kwathi ilanga leshumi nesithathu lenyanga yokuqala Hamani wabika bonke bomabhalane benkosi. Hamani wabika bonke bomabhalane benkosi. Phela sikhumbula sidetektive ngetive lo mbuso waseshusha lona wawusuka lapha enakhunjeni lapha bo-Middle East ushaya uthatha yonke ukhotha yonke inakhunjani almost le Asian nakhunjani continent uhamba uyohlaba unyuke lapha eIndia kuthi umkhulu ngendlela lemangalisayo ngakho ke labo mabhalane kwakutive ngetive tilimi ngetilimi so bomabhalane bebabanenge kumele bahumushe le decree mayisakadwa kumele isakadwe ngetilimi letiningi qhubeka ababikela lesafiso ukuze basihumushe basibhale lonke ilimi neluhlobo lokubhala lolwalusetshenziswa eveni lasePheresiya. Tase lithunyelwa kulo lonke imvumo netikhulu netiphathimandla temibuso yakhishwa egameni lenkosi Ahasuerus. Kwasiwa ngu-Ahasuerus lo ubhalwe ngubani le degree ngoba inkosi yavele sibhala ngemagama akho usho lo lofuna ukuthi kwendeke usho lo lofuna kwende njani Kwendeke. usho lo lofuna ukuthi kwendeke wasuyabhala wasawenda njani mzalwane wasuyabhala yes qhubeka Ilelophawu londandazela. uyasibona inesindvo salona kunjani lona leka lapha ngephandle ucabanga sikubhale inkosi ngemagama enkosi ngoba kusayinwe ngeluphawu lwenkosi kusenjetiswe ligama lenkosi inkosi yena igoce etandla ithi mina ngibeke indvunankulu utakwenda konke ngoba utakwenda ini na kuthi leli ve lami liphile kahle nguyele kabonako futhi nguyele kahamba kubantu nguyele kabona tintfo lengaphandle ngoba vele kunjalo sisithi inkosi ayatile ukuthi kuhlalela kusigodlweni amen qhubeka Waphuma amaNusa agijimisa lesafiso konke amave ombuso. yes Izimemetelo zasebukhosini sasafisa ukuthi ngalanga linye awuyeva content yazo ngelilanga lamhla ka-13 enyangeni ye-Adari onke amaJuda lamancane nalabadzala bafati nebantwana kufanele bende njani babulawo qhubeka kufanele babhujiswe ngaphandle kwesihambo. lona lelo langishaya kakhulu merciless
babhujiswe ngesibhuku lesikhulu. Nize ningabahawukeli, nize ningalingisi inkosi Sawula yona leyabahawukela, leyahawukela Agagi nemfuyo yema-Amaleki. Ninebhubhisani info nje lekuthiwa ngumJuda. Qhubeka. Nibe seniyasuka lapho nithathela lifa labo. Ingene la etindlini nithathe konke netimpaya takhona nako konke mangabe kulinyiwe nithathe konke. Kube kwena. Ngibane kangetafuna ke unaye kuyobulala. Ngoba utawuthola lifa. Uyayibona lento leyo? Kudengishwa carrot. Lekata ubulala uJuda uyawuthola lelo lifa. Lalelo Juda. Arichi ke maJuda. Asichubeke. Lesimemethelo kwakufanele simenyetelwe ebaleni. Kwakufanele kwase kuthiwa lesimemetelo losasimenyetelwe singafihlwa kungabi imfihlo, singashushumbiswa. Kube nje isibhamu. Uyawuvula iredo kuyawumenyetwa. Liphepha liyaba ku front page. Mhla ka-13 ku-Adari. Singafihli. Kuto tonke tilimi. Kuze kuthi lifika. Yes. Yes. Wonke umuntu abe asaqiniselele. Kuze kuthi makufika lelo langa wonke umuntu wabe sikhali sakhe asilothile. Sesishap. Silotelwe ini. LiJuda. LiJuda. Yakazana niyabona ilenza bathi yayibuqayika kulamaJuda. Oh yeah. Yayibuhlungu yayithabukisa inyama. Angathi uthi yini into lesenhlitweni yakho lebuqayi kakhulu ledzabukisa inyama ikushayisa elivalo. Akuqali ngawe. Kwakukwenteka lesive kulombuso wase-Perez. Kwake kwenteka kulesigodlo saseSusa. Kwakhishwa idecree kwathiwa ayingafihlwa. Wonke kwabekwa lilanga ngoba amaJuda kwakufanele abhubhe ngelilanga linye onke. Abeyawubaleka ashone phina ngoba lelive la lombuso wawuthethwe bekude bomakhelwane. Wonke makhelwane wa-under lenkosi Ashverosh. Bebayawubaleka bashone. Kude lapha bebayawubaleka khona bayekhona. Ingakho kwathiwa singafihlwa. Kwakusimo lesasikucayi kakhulu mzalwana sosicabange nawo. Yeah. Sasingadlali sithathe nje lesimvo sokudramatize la ingqondweni yakho. Ubona ukuthi kwakumatima. Ukho lolwethu lomaphina uthando lwethu lomaphina ithemba lethu lomaphina kwakumatima kakhulu bazalwane kuwo wonke umuntu loba umJuda kwakungakhethwa kuthiwe amakhehla akayekelwa akasperishwe out talukati atingabulawa noma abantwana labangati lutho labangenaqala abasperishwe abangathindwa no kwathiwa kuthindwe wena salukati wena chegu wena lomusha wena babe wena ndvodza lecini wena mfati wena mfana wena yini kwakumatima. Yeah. Mzalwane ngifuna ukuthi uma unesimo lesimatima, it is time for you to say, Lord, I know you are the creator of the entire universe. Never sasangisho njalo. Ngithi lo mhlaba lona udalwe nguwe
nguye baba wathi konke wena kude longakwati nguwe lohlelembisa timfu sezulwini nguwe lonjani uma ulahlekelwe ngumsebenzi noma unzinza umsebenzi lo babe lona lesi wathi kahle kusisikhala sikuphi uyathatha ikhala nkulunkulu sithi kuphi temsebenzi so why don't you go to the Father lona lekathi kahle sithi tikhala temsebenzi tikuphi kumenjani utakwendani utawushifta kuphi ende njani amen uyambona umlodlala umlabalala lo matiko umlabalala uyayati move uthi ngawumuva kanje kanje ngamdla kanje how much more about this God akawudlala umlabalaba lemvo ule ucreate nguye uyati usithi ngomdatenda kanje kuze kuthi wena uphumelele usesimene lesibucayi sikhuluma kulamalanga abantu abaningi balahlekelwe umsebenzi kubuhlungu bazalwane kakhulu kubuhlungu lenzaba ethi abantu balahlekelwe umsebenzi ibuhlungu lokuphinzekile ngifunza kuphepha kusinaka phepha bantu kubantu abantu 300 bangaki mfundisi bathi to my contracts aphelile ngathi Jesus my Father my God my Redeemer labantu abaningaka bebama contracts abakaqashwa lemindeni ngithi Nkosi yami ungashaywa stroke ungaphelelwa buthongo hamba kulonkulunkulu lona lonemandla lo wathi tingo wathi kuthi by this time mhlabe kwendeke lokho kude ukumthatha by surprise labantu basesishish lamajuda aseshish abesenkingeni naseParis abesenkingeni lenkulu kusayine inkosi himself bayayibona idecree singevetho senkosi lesi neligama livelile mine Ashveroshe inkosi yembuso waseParis kwathi wadala kuphalesi yaseSusa bazalwane nithi mina lesimo lesibucayi mzalwane kukhona lo wakudala kukhona lokuthandako luthando lwakho lujule kakhulu njengaloku sifundzile lapha kulo Jeremiah 18 kuthi intindlo tonakala esandleni sembumbi ubonakalisa lombumba kalithathi loludzaka bese ludzaqata phasi ngoba selonakele uyaliremolda libumbe kabusha namathela kuNkulunkulu uyathi mfundisi bengicabanga kuthi kube lemvo yenteka mhlambe ngitsitsini labaningi bemvo bebatawushaya itroke lapha nje ngabe sevax kubonke ekhaya sebaphuthunyiswe ibhedlela tangatelenza oleto tinkulu ngoba sebanjani bethuswe yini na idecree lokholwako akumthusi Oh Jesus. lokholwa kwakho ndijani angiwanaki amanceba usuwa kholi angiwanaki labaningi ngabe babanje nsanjeni sebathule tinzamphemana kwenjani etihlahleni ngenxa yale decree isithe kube bedeleka nesihawu bonke ababulawa ngesibhuku hayi bona bodwana nabadzala nebantu babo bese ngiloyothi thathela lifala nabe bawatshenza nje
Amen. Kodwa kwentekani? Uma sifunza la nakho nje asesigijima siyofunza lapha phasi. Wathi kube Mordecai chapter 4. Verse 1 funza phela mzalwane. Kwathi kube Mordecai eve ngako lokwasekuhloswe kwendiwa nguHamani wadzabula tingubo takhe wembatha emasaka watithela ngemlomo wahamba adzabula lidolobha ekha yeMordekhai ulitsabulelani lidolobha uyekele tivalele endlini ulale embhedeni wakho kungoba ngiyazi ukuthi uma ngihamba lithi lelive leniyawunyathela kulo niyabe senilidlile. Wenda a prophetic action ngelilanguage yethu wenda a sacrament. Amen. Wadzabula ekhatsi edolobheni umbethe ini uthi lo mbhali bekambethe inzilo asolifunza le verse akhala kakhulu kabuhlungu waze kwefika enkundleni lengenela esigodlweni akazange angene ekhatsi ngoba phela bekulisiko nemisimeto kuthi umuntu lo wembethe inzilo akangeni esigodlweni wahamba wadzabula waze wayofika wathi makafika enkundleni wase uyajika watibona ukuthi mine ngibethe ini na inzilo ngoba ngesihebheru umuntu lekambethe inzilo akangeni esigodlweni. Same story nalakithi. Uthi Mordecai ngoba ngathi kuthi lisiko nemsimeto lombethe inzilo akangeni kuphi. Mordecai wafaka inzilo wadzabula live laseshusha akha atithele ngemlotha wabeke emabele eceleni wendani yeMordekhai ngithandaza kubabe ngifanana nalofele ngiselusizini lolukhulu ngithi leli veleli thina emaJuda sitawuphila kulo asanyathela lidzabula. Amen. Amen. Umuntu lokholwakho uwathatha phela amandla yeMordekhai ngoba phela wena ngabe sowuphelile amandla ngoba luhlupheka ke wacedza amandla kuhlupheka kuletha kusaba kodwa lokholwakho kude kwesaba ugaina sibinzi athi ngisale ngendaloku lengifundiswe kona kuthi mawuhluphekile wenda nako. Amen. Amen. Kukholwa kuyakusimanisa ngesikhathi senhlupheko. Kukholwa kuyakwenda ukuthi ube nesibinzi ungabi nekwesaba. Kukholwa wapita bantu emaJuda wona lamanye endanjani asesifunzi wesuka sililo lesikhulu semaJuda kuto tonke tifunza letati ngaphasi kwalowo mbuso emaJuda angena esililweni lesikhulu yebo yonke indzawo lapho kufika khona kwafika khona yonke indzawo lapho kwafika khona lesimemetelo emaJuda azila emaJuda anela nje kuyithola idegree entanjani
abangela etindvukwini. Hey, umuntu lokholwako uma abhekene nengcinamba ubangela endvukwini yakhe lenemandla, athi kuthi kuzila kunemandla lamakhulu kangakanani, ubeka emabele eceleni kunemandla lamakhulu kangakanani, azila endanjani, alila, akhala endanjani, akhala alila. Yes, wathi liningi lawo limbatha emasaka ladithela ngemlozi. badithela ngemlozi. Hawu, yeni anileni ngo-check up BP? Hayi, anileni kuyofuna ama-counselors atonakho njani, ba-psychologist nabo. Amen. Nabo counsel. Nayi indluku yanokholwa. Kukholwa ukuthi angigijime ngalesikhulu sivinini ngiyekubambe lekangidala. Kukholwa. The first thing uma uva info letoku letsela kuhlupheka, uma uva tindzaba letibuhlungu wena ubanga edolweni. Amen. Anshela nompristi lomkhulu yeMordekhai, no, edolweni. Kuphi na? Uyathi mfundisi kube namhla ngabe sevatsonke emajuda abamhlangano athi siyenza njani endzaba, asishuteni siye esigodlweni kuna Esther, siyohlasela Esther. Kutshela amajuda abekholwa lawa, athunjiwe abuswa inkosi lengasiyo umjuda, abuswa ngu-prime minister longevani nendvo nje lekuthiwa lijuda. After all ungamsoli kakhulu uHamani, ubuya uyindalelwane ya-Agagi, Ameleki, Ameleki abengawafune kuwabuka emajuda lapha angakhona khona. Iyathelelana lendvo, isengatini lendvo, ubenyanya nje kusuka engatini. Ingako lesimemetelo le-decree wayibhala waze wayishicilela, wathi every language ayihunyishwe ibhale ngayo bese iyasakatwa in advance kuze bambatolola tikhali tabo tekubulala emajuda. Wato wafuna bathi nekusahlala kuphi abhaqa balungisela kuthi ngalikhanza lapha lijuda ngelela. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yamajuda anibalekele ndiyene emtimigedzeni etintsabeni ngiyobhaqa. No. Thine kwethu we shall take a fast. Ngoba siyakholwa. Ngoba senda njani? Siyakholwa. Umuntu lokholwako ngesikhathi abhekene nengqinambe ugijima ngesivinini aguqe phansi. Mfundisi kulomnyaka lengathola ngawe icingo angikho ngile-estiki ngilungiselela ina kunjana umngcwabo wababe kwathiwa ngashaya bambana licingo. Sengithole ingoti kushaya emlangeni, sengithole ingoti. Awungikho ulimele kangakanani? Ngibuzo ngangigijima ngawucala ukubuta lo. Wathi ngilimele kakhulu. Ey, wathi makasho njalo. Mfundisi. Before ngiyele kuye ngangena endlini, ngafika lapha ekamera ngakuqapha angikhohlwa. Sonke isikhathi ngithi uNkulunkulu enkosi ngaguqa kulayindzawo naye kwakumatime empilweni yami. Nanyalo mangihlangana tingcinambe bese sengigijima angathi lento sekuyangi-attract, sengigijima kwangazuthi lingilendzawo leni, but God. Amen. That's why
umkhuleko wami. Uthi mina ngicabanga ukuthi angigijime ngiye kuphi ngiye ekamerweni lami ngifike ngigcine edolo phasi ngafika ngathi ngigcine edolo phasi ngathandaza kwabe ngikhani ngithatha incwadi nemanakhunja ini kuthi utawulashwa njani esibhedlela sangisuka kuphi emthandazweni ngafika ngathi ngigcine edolo phasi sayinethwa kwathi ngiyafuna amapassport nemaphepha lokwanabo police bani mina sengisuka kuphi na emthandazweni ngiyathi ngiyombona kumbuka ulimele usithi ulimele kakhulu ngoba le ngcondo yami seyigcwele lokho uthi ngilimele kakhulu. Amen. Ubangela emthandazweni ubangela kuNkulunkulu wakhe lekamdala. Kubani? kuNkulunkulu lekamdala. Amen. Lesive sabangela uNkulunkulu wakhe lekamdala. Zange abangele kuna babitana kwabangolo wabona tsinga kanjani wase uyagadazela uyalungela according to the will of the Father. Kwangathi bathi ukuthi lohluphekile uNkulunkulu uhlala sethude naye. Bathi asiye nawo sesekajude nathi ngalesikhathi lesi. Amen. Hallelujah. Sikholelwa kuye ethembisile